Za vaš sutrašnji meni kao glavno jelo predlažemo da pripremite rolate sa omletom. Meso isečemo na 4 parčeta. Zasečemo parčet mesa na polovine. Pobiberimo ih i posolimo. Rastanjimo šnicle kuvarskim čekićem. Svaku šniclu premažemo senfom. Paprikama odstranimo drške i semenke. Isečemo ih na tanku, duguljastu parčet. Na zagrijanom ulju ispržimo parčet paprika. Jaje polupamo u dublji sud. Posolimo. Pobiberimo. I izmutimo ih žicom. U izmućene jaje dodamo malo vode. Ispržimo ih na preostaloj masnoći u tiganju na šporetu. U šerpu sa provrelom vodom na šporetu stavimo kocku da se kuva supa. Na omlet stavimo parčet paprika. Zatim ga uvijemo u rolat. Rolat isečemo na 4 parčeta. Na svaku šniclu stavimo po jedan rolat od omleta. Šnicle uvijemo u rolate. Učvrstimo ih čačkalicama. Rolate pobrašnimo i ispržimo ih na rastopljenu puteru. U šerpu na šporetu stavimo puter, pa dodamo i ulje. Na zagrejanoj masnoći ispržimo grašak. U šerpu sa graškom dodamo 2 kutlače supe, posolimo, pobiberimo. Ispržene rolate izvadimo iz tiganja i stavimo ih na tanjir. U tiganj dodamo supu. U sud sa kiselom pavlakom dodamo 1 kašiku brašna i 1 kutlaču tečnosti iz tiganja i mešamo žicom za mućenje. Promešanu pavlaku sa brašnom dodamo u tiganj na šporetu i mešamo žicom. Sadržaj iz tiganja preručimo u cediljku na šerpi. Šerpu stavimo na šporet. U šerpu sa graškom dodamo kriške krompira, pa dodamo i 1 kutlaču sosa. Rolatima odstranimo čačkalice. Isečemo rolate na kosu parčet. Na jednu stranu tanjira za serviranje stavimo kuvani grašak i krompir. Na drugu stranu serviramo parčet rolata i prelivamo sosom. Sa 2 cveta zelene salate na 2 kraja tanjira za serviranje dekorišemo rolate sa omletom. Dekoraciju završimo sa 2 grančice francuskog peršuna na cvetove salate. Za pripremu ovog jela nama je bilo potrebno 60 minuta.